So, hello everyone. Non pini le tatang teklang le lo jo. Pini bang belek a video ya lo pini bang jo background theklong lo ge sopta. Bong han jeep ke modify pi yo. Asar nong bonai pi lok lo. Asar nong ma bonai jeep lo te jo solar power pen si padam po pe lo la bai. Non la pu bang la asar nong a frame han welding mari bom lo ya. Non se mar lok lo de. Ni bang gari modify ya lo jeep ni bong phan. Welding kuri lo welding. So guys, let's see finally agari bang tang la hadi patowe ba tang un eda lo la si non pini adap an si ketang lo ya adap mane non kan la 9 o'clock la ya lan si tang rong lo la si agari ba non nang paklang po finally product to we pen itum welding ge maria ret ko son ma po la si non nang paklang po de agari ba po hello ya agari bang e la thak ba solar ya lo non ma charging don bom lo he tang et pen pa charging don bom lo la gari bang e son lo ya langot sopta agari bang ge la lo to we pen ni bong han se mar pi pu bom hedi nang tum handang paklang pon lo la si la lo kabonai pi la sar nong la hai lo ke battery bang ke solar lo pen si ke charge ya lo non bang e finally agari ba la lo la si a video bang ge lan velo ne bong phan gari bonai pi pu bom to we pen lan lo gari bang ge la si lan velo de to me thang me kor bang to sop ta